Na dan svetog velikomučnika Pantelejmona, kog slave mnogi Srbi, naročito Rusi, ali i ceo hrišćanski svet, evo jedne čudesne priče iz Velikog rata. Pomoz Bog! Ja sam Darko Nikolić, novinar ovdašnji i pisac sada već serije besplatnih knjiga Gvozdeni puk. Više o tome na patreon.com kroz Gvozdeni puk. Priča koja je pred vama otkrivena je tokom istraživanja za pomenutu besplatnu knjigu. Vrlo je kratka i ide ovako. Kada je Austro-Ugarska napala Srbiju 1914. godine, molbu našeg Crvenog krsta upućenu Međunarodnom Crvenom krstu da se pošalje bilo kakva pomoć, isprva kao da niko živ nije čuo. Na to cirkularno pismo koje je Međunarodni odbor Crvenog krsta uputio, odnosno prosledio ostalim članicama, stizali su prema navodima generalnog sekretara naše organizacije, Vojislava Subotića mlađeg, citat, negativni odgovori iz Švedske, Italije, Holandije, Rumunije, Engleske, Japana, Norveške, Danske i Bugarske. Kraj citata. Kao kaže naš čuveni neuropsihijatar, objašnjenja su bila razna. Najčešće da je, citat, da je izvoz lekova, zavoja i sanitetskog materijala bio zabranjen ili, drugi citat, pomoć je nemoguća u sadašnjim uslovima ili postoje teškoće za prevoz ili mi sami nemamo dovoljno materijala. Shvatio je doktor Vojislav Subotić mlađi, kog inače treba razlikovati od čoveka istog imena iz iste epohe, Vojislava Subotića starijeg, svetski čuvenog hirurga. Dakle, shvatio je da cirkularna pisma koje šalje sam Međunarodni odbor i nisu idealno rečenje, pa je on uzeo peru u ruku i počeo da lično piše pismo kojim je želeo da se pojedinačno obrati svakoj organizaciji Crvenog krsta za koju je mislio da može da pomogne. To je jedno kratko pismo, iskreno onako kao kad svoj piše svome. Sve sa verom da će neko vapaj čuti. Pismo je brzojavom iz Niša upućeno svuda gde treba, a odmah je telegrafski odgovorio Crveni krst Grčke. Šaljemo sutra potpunu bolnicu, personal, materijal. Poslaše braća Grci potpunu bolnicu, 70 kreveta, kompletnu opremu, sanitetski materijal i osoblje na čijem je čelu bio hirurg dr. Bajl Namikos. Rusi su odmah poslali 50.000 rubalja za kupovinu sanitetskog materijala. Novac inače stigao preko supruge tada nedavno upokojenog ambasadora u Srbiji, gospođe Hartvig, koja je samoinicijativno pa sada skupila i 10 vagona pomoći dopremila u našu zemlju u uvodnim danima rata. Francuzi su odmah poslali novac, bilo u pitanju 10.000 franaka, stomatološke instrumente, a Rusi su u prvim danima Velikog rata poslali 5 klasičnih medicinskih misija, sve ukupno 16 doktora, oko 70 sestara, oko 30 bolničara i postali su i nešto čudesno. Zapravo nisu poslali. Ne možete poslati nekoga koji je iz sveta otišao. Taj može samo u svet da se vrati, da dođe po svojoj ili volji onog kako me on krenuo. U Srbiju su stigli ruski monasi sa Svete Gore, iz manastira Svetog Pantelejmona. Njih 17 sa jeromonahom Epifanijom na čelu. Ostavili su svoju želju da svet ostave i pošli u Srbiji da pomažu braći i sestrama. I služili su hrišćanskom rodu svome kroz veliki rat u više bolnica, pravo iz manastira Svetog Pantelejmona, najpre barkom da bi stigli do Soluna, odatle kroz staru Srbiju, išli su da pomažu gde god je trebalo. Kao u obraćanjima ovom čudesnom svetitelju, čije su molitve Bogu isceljujuće već vekovima, i oni su prionuli. Došli su u Srbiju braći i sestrama u pomoć iz manastira koji je kao novo zdanje podignut krajem 18. veka na Svetoj Gori, ali nedaleko od starog, znanog Stari Rusik, u kome je Rastko Nemanjić izbacio svetovnu odeću i obukao monašku rizu. Iz tog drevnog manastira, u kome i danas u Kuli postoji crkva Svetog Save, ruski monasi su došli da ne da vrate neki stari dug, nego da pokažu šta je crkva Hristova. Ona je zajednica svih krštenih, živih i mrtvih i Boga, jer to jeste crkva. E pa, svima njima, i Grcima, i Francuzima, i Rusima, i ruskim monasima, ali onim divnim ljudima iz 15 britanskih misija, i iz 3 američke, i holandskom doktoru Van Tinhovenu, koji je čuda činio u Valjevskoj bolnici tokom tifusa, koji je odneo oko 150.000 života naših predaka, i onim škotskim bolničarkama, pa i nekim austrougarskim zarobljenicima koji su, vidiš u kakvim humanim uslovima Srbi ih drže u sve tih ratnih stradanja, koji su pritekli da pomognu, ako im je medicina bila struka,
Neka je večna hvala od nas živih i potomaka naših, a neka od Boga njihovim dušama spokoj, kao što su se i oni trudili da u dane velikog rata spokoj donesu ranjenima i bolestima u Srbiju o kojima su se brinuli. Bog duše da im prosti, a nama da molitvama Svetog Pantelemona i svih svetih razbistri um i umnoži dela kojima bi postali dostojni naslednici onih zbog kojih je divan svet hitao u Srbiju, da joj pomogne da vaskrsne.